Fáilte go Chúis lear go chlufa Leathcheannais faoi scór Breathnach chuig Connacht, idir Gaillimh agus Sligeach anseo Borc Vicéil an orthe ag Hastings, agus musúil go mór se glufa seo, idir chéad an stríomhát agus a dárhat agus túna búirteirí Rus Command an faoi cheann seachtaine nó mar sin. An dáir an bhí is a glufa Ceannais an nora Sligeach na Championí rathe, agus iad sanna gur tíú ceann as i chéadhaint amach an rion agus Gaillimh i gur ráil leis a glufa Ceannais a háilseid an bhríon Tráchtaire. Tos múid le fudan na Gaillimh agus fudan na Gaillimh tá meascaí go má ónairin a bhí an nora agus cúpla duine fós fácií ar an inch. Doesn't the goal the fair ball chláir na Gaillimh in McGrath agus Brian Noon as in na Craobh Peile lochata a give it a tíb le Derek Costello as Bearna agus Shane Canavan as Corafin to Jack Folan as Cahar na Gaillimh as Cumann Níomh Séamus ag give a bhí session fair na Gaillimh blian Tráchtaire agus Mark Mannion as Spórt na Trá in Eccles and Yanzi if it a seach Shane McClinchy as fair as real to home as dead or hochus or dús tíb le Conor Heenahan for Heenah dó as a clufa Dearnach a bhí ag Gaillimh as real to home machama mar sin cólaí club along the park ag Gaillimh. Sé Matthew Thompson ag Captain Fórne agus real to Fórne Heenah de fáte get Gadisha sa Grieve agus an tíbhile Colm Costello idir le sintre na Gaillimh is ra FPD isin ag de agus dói agus Jack Lonergan as ball char na Gaillimh fair idir faois cuasí omán nach chama le Gaillimh lá hosach an sin go Gaillimh a Kim Murphy as Corafine agus Bert tí leis Ronan Colleran agus Ciarán Mulhern ag stídeag agus cúdeag neartahí ag fudan clíginn seo agus a dinnearach dimir ag glufa Ceannais na héireann atá tosún seatrúna ag gcuine chiildáir trúr eile ar a enimín mar sin sa gúilta Ethan Carden bhí gimmert sa glufa sin a gcuine chiildáir a Conor Johnson a gibir a trí sin mar lá chúlaí agus dína leachúil anláidir a go Dylan McLaughlin a bhí gimmert nora agus Ross Sláin gans bhí seach mar sin beis a sú leis an taction céanaína a rion siad a gríomh chuig Connacht an bliana scáte tá an Virtual Parke tá dhéag sin an bliana scáte Captain Fórne Ross Doherty ag gibir a ní agus Conor Sheridan an Eccles Yanzi if it a hochs an tosí sin sin an spéidir don Don Chair smooth ban le Run Island if you're out an nora agus ag grád na minnar fao 16 na déag na rúisiid críomh Connacht chama agus buin chuig Connacht agus an James Donlan chama a gibh a dóiag agus níhosin Mark McDaniel in Gandhi if it tídeag tag an fairhíns gimmert ómánacht chama le Sligeach na Robert O'Kelly Lynch tag an sesin isteach in Gandhi if it a hochtag bhí sesin ar a bell nora chama a béis asúil me Luke Marin an an-taction a dhéanach chama ná de sé i for se a gcuine bhuió sa glufa Dearnach agus tíb lei sin tá Conor Flynn mar sin neir taí ag chun cligi agus bhfuil léidir Ross Chambers agus Dylan Walsh chama edmínse a dimmer agus bhí ar banal an bhlion Tráchtaire mar sin beis a súl. Goméis sin an taction dhéanana Gaillimh hain de rion simúir i bhí edmínse edmínse nora agus dahí Commons as annach cún tá sin edmínse chama fear i dimmer an bhlion Tráchtaire. Sé réitear an trúna seo sinna Paul Lydon agus bhfuil beis asúnach mé mórla Michael McGurk mar Paul Lydon agus John Glavey atá leis ar a tíbhlína agus má hastín se Raymond McBride mar an réitear sa mris. Acha ansiimplí caithfar bútar bheanna agus Sligeach na Gensachaí dumha. Gaillimh na Gensachaí marún don chas na Fórne seo le chéile ag rán na sínseirt sa an Tráchtaire is bán a bhí Gaillimh an lá sin agus ní déhann cínta cifan ar ceachta go na Fórne ach ní ara agus tá chun daoine chuir sin isteach áise a breanú ar a glufa Somália ach Gaillimh marún agus Sligeach sa dahainna dumha ach well Sligeach deachhacht Jacob sa gríomh seo go dtí seo dimir dó ar an seo a chéile agus fu Gaillimh Ceannasár a chuir dús be orna bhíonain agus sin cafarsteach an bhfuil idir Sligeach agus Gaillimh. Agus heb goil arú dinta ag Gaillimh chama agus nátá sin i bhí tídeag ag siúd chama agus sinna Ronan Colleran agus bhfuil Jack Mullins ac isteach agus bhfuil orintí ag nráte bíon árachaí Dearnach ach sin martá feicimid an dosó sin Rúling gur dosach chológanna ach ní martá agus feicim sé Jack Mullin as ballachán na Gaillimh atá Gandhi bhí cead mar sin ní sin Ronan Colleran as réalta huma.
Tá gailláidir a bhfuil híomh le clé go tíomh le deise agus sibse a breanú machchan seo. Agus tá an rí sin in éon le gáile a cheappaint sa géad le. Cuair láidir gaoiche ag gáile sa géad le mar sin beis a tábhachtach. Gáile fud an ceannasáir ar Sligeach sa géad cluife mar sa cluife i d dimirseid cúpla seachtainach. Mé sin ná rud cinnaíon feice mar linn. Náidí ceir le náid siad ag bhíon de fórne an nóra sa cluife ceannas bhí achlafán. Dó séad na dódóide cúpla seachtainach. Agus feice mar linn a bheith an teiste chamás a bhí se cúpla seachtainach bhar go hálainn. Fuair ach tirim agus mar dearma a rí le gáile sa géad le beis a ggéir sin úsáid. Ach an fel caitisteach agus súla clufamáin seo agus beidir gáile súla tús má bheith leis an gaí Sligeach a gcuine na gaí siad Sligeach championí a chumarta seo fáte leis a gáile agus Ciarmol Hearn mach fáile Matthew Thompson fear bór na Crucht na Cárthach captain na fórne agus go leor action dintage sa géad cúpla clufis ús do chumarta seo faoi Rúg Nyland agus Jack Lonergan ar cinine bhfuil tíú ar cuasaí Peile Dar Castlón se fear bheána agus gáile compórtar léir den tam seo Ross Cohn agus rastúirt leis seilm na léireach Sligeach sí siar Mark Mannion fear cha gansaí minú na gáilbhacha má agus se fear ná le tosúisna Jack Mullen Mulhern gur sí in bhéil fáte Mulhern a chachas in centig Sligeach in seanta go bráid bhronsaí Ross Doherty Tasta hainse cha fáda le Rian O'Callaghan agus Sligeach na marí an buntaiste fáte cup agus lean siad rá agus amachcha dro James Donlan fear le bhí a banal a bhíonn se caite sníir áling ag Donlan bhfuil marcan seo déiteach a bheith níor thóg se marc agus lean siad gimmert ach de ggéir auch an cían seo agus Donlan ríist ceanna se leat ní bhfuil an passasár agus cosintháid ag fear na gáile bheith fáte eisiú danta go má gáile na séalú san éir tan pass atá sí crín luas an seogus danta go má go Glintley sé inis cholar chus an áide fearhfuil de thuma tá tíomh leis Tá fear bhla chun gáil bhil Lonergan. Eis me Glintley a seanta chúil an chun se pas a bé na dasta se cúlín fáteige hí seanta chúil chéad cór fáte gáile agus sé me Glintley a se láidir cuachtach ach beidir chéirú turfaí chúil an tam sin nú pas chuir teach when you chur sé ob Ethan Carden cúlín fáte ag gáile túsmach acu ach radhhéis go leid Sligeach cheappain agus och ban siota beis le rá cecharéil leis orcha fáda sin a se Ethan Carden Mark Galona Parkeinti sin amach fáil Ross Sligeach de Banks Line Mark Toki agus Kixie grútige agus siad a fear is bláis chul dain an shot James Donlan simul gúil Ross Cohn heit sí siar a fágan sin Sligeach a chulchan cín cum an ísci fáte Luke Marin tuair sé faoi tá sí áard ú dí casa fanna síiste agus bei sí contarteach chuir láidir gaoiche an de gomáin tam sin ag Mark Mannion agus Mannion agus gáile cáile seilm na leor an tam sin Ross Cohn agus bí ceach mar scór an seo a bhfuil ag Marin tá sé builte an áirdaige tá sí sacrín Harn sast an botún a meas cúlaí na gáile bheith agus Ross Cohn Sligeach leis léirid agus ní féidir seanslí mar sin go Luke Marin sé cín a gunne bhuió agus bhfuil an chéich an fáteige ónimirt agus siad in chéadéirecht a géim mar gra Mar grais a builte fádagus an contarteach ebre sé síach go ráile agus í fátin se Conor Heenan for se cool sa glyfa dimir dá imir chéile agus tá dáintear band a seo is a bheice múd cárta go Ross Sligeach well bhí Conor Heenan chola chos an áide for se cool agus híanana dó sa glyfa déarnach agus a réitear a cant le Ross Sligeach agus sé simún cin dábhéhán bhain níor sé dábéró well simúil na thug sé a chártó hála go mar ceann an ceann eile ach fágan se Kixie éasca go mag Matthew Thompson captain na fórne agus chuireach se gáile eiscin cín na sin dinta go deasig Thompson mar sin chéad scór fáte agus a chunig sib an rí atá chaláidir an seo a géim mar gra agus na bhfuiln tú fáda agus baon leat gáil le hín agus be Glintley an achlacht a go bhláin na páirce Carden ag gur Sligeach aimsún tam seo ríist ach tá sin grútear eis a gáile agus fáte Kim Murphy agus passáil isteach fáile Mulhern fáda agus Mark Toki go second déarnach leap mar héanach chun Castló fear dúmór bhí céil
Hína cúideag fáte go dtí seo an hína séideag áil scríomh go dtí seo. Bhí heicamach an cáint bultaige agus bulta crín thar an seasta an scór agus í chéadhhar fáteige, chéad scór fáte ag com Castló agus bhar an se médaí go ráchúna Gaile agus trí cín fáte go agus chéad nó go le cáte tús má ag Gailinn seo a cuioine gúil an ríis an láidir. Cárthach mar sin, tuair sé fada, kick má fada a gúine na gaoiche. A chatú lá na parca down chur le Jack Folan, Bertas Gaile gruachtar rása sin, Thompson, agus fáte Thompson agus amig Thompson is casa, agus déta sé turfrín seo. Is get dog, dos big stat, a donchip on his and judge at a cool of a guy, Thompson is stach a father, there's a lean long tossach, a conscious Mulhern, Costa, agus Mullen, Harn Sasnon. On Tintig Mag, Mullen for year, Fee Shanta Hool and Chin, Thompson a Crohun chance. Agus Jack Mullen, still on twos, agus score, I'm sure again, agus see Hool into the phone yet. Agus Ethan Carden as well. He ended to hear Gun Hoolchinach, one kept Machine ain't different and fell all. Agus heapin muir cooler all is gúil bar a gais an tíhirt leis chama na bheits an kickmach tóciach seo Ethan Carden. Cholich an go dtí sé mí fada agus deacrocht ag an brise a grútal. Agus ríis machad drón seastan. Machad dró Robert Kelly Lynch, tentig mago Kelly Lynch agus nistas seantig Sligeach an nuntiach an ashtú shelvid tentig mag Gaile. Agus nistas Jack Folan. Amig Jack and pot Lears gestach fada hínin ní Eilish agus Cousins bad an Thompson agus well hínin na cuatú beidir kick cearch goig ní incinerator leis ach tá Gaile gruachtal na brisechaí agus a crothú fáibna go Sligeach go dtí seo Níor taithí tíblína ag Sligeach Paul Henry mar bhaineisteoir agus déidir Russell Carroll donnaí I dimir sínsir le bloc lia leis an bogí go Sligeach le rion blinta fear cumach chun na crocaí dimir se Shincher go Cluiche na Cumann agus a bell. Carden mach fád ríis go lá na parca, den siad a lábháin bisin se, which a grúta Gaile tá agus inta go má an Kieran Mulhern siar haint se. Ag Lonergan. Lonergan ag Cón. Fach le Cóna fáte ag Brian Noon. Amig Noon is chul suas fad leis lína seaca cúig agus líor fad le Jack Lonergan. Gur Castló seach an réitir agad dúna fáil agus me seanta Gailinn seo ríist an bharna sin na bhéadú tí cín go dtí seo agus chahar nach chuil Sligeach éis socrú se a glufa an bug na mór agus bhí siad chéad a chuúlín tíhir gonne bhuió an teachtain seáte ach fágann se seo seans ag Gaile agus ag Castló an ceann seo thugáil beagán níos ducran an ceann bhí ag gopnú a chuin Ceann bult go crua agus bult tar an seastan ag Castló péad fátige ceann chic sir agus ceann bhharc ach chuann siad ar fád mar chéile agus náid a cúigeann is a Gaile náid I híananig Sligeach agus tromnach na peile ag Gaile chama ríist fada haint Sligeach agus ríist Gaile gruachta na briseach I roias gan Thompson agus a gúta com Castló Reitor Leathcheannais agus I fáte ag Kieran Mulhern agus am Gailinn spreannach an cín tamar fad agus tá siad gruachtal séad na líoride Lonergan gur rudú stiúrún sin in lína dahad slat Spásan seo amach raibh Jack Folan Cónaí sémas doin club cin le Paul Conroy Gaile a bótal immer an tí sin crín agus tá sí sin Harn Sasna sin scór all in ar fad agus Gaile éis an túsa bheits a glufa seo acu agus Séime Glinchí an dára scór fátige agus Sligeach, well, ní le gaiirí lois na kick amach fada hála gaiisiach an cearn Thompson nó caiisiad silbháil ar bailach gint ceann sin Carden amach a dro Ross Doherty tenta go más an bhád níos agus kick amach má ag Carden Doherty faoi bhrúna sé Bertas Gaile agus a réitir agad tániu chuntal na faoire agus lech leanta ligí tá asún na gréin an tíbhile an farc scór na sé tastó Sligeach sa cúsís Sláin ach fad James Donnan agus iad beidir shelh a chuineal a fed séifse ó an Island gan díomh a híineag fearnaigh muide fátain seoige fannacht le Donlan tíocht leis
Gaillimh is see sheer. Spórt and Jill McLaughlin. Ver hurry. McLaughlin fatle. The king Tarlumach as a chor as in fáte run her hair. He saw Sligeach Cunal Shelv. Fáte Doherty captain the forn is Gaillimh comfortach see sheer. Doherty Rochen Keen Cunal the Gaike. Check your pass for the Sheridan. So she macho. Sligeach Col Nunsanal Tommy Ross. Gan morn Zesha Cavalier chuir fada ag Luke Marin fós. Agus Gaillimh Cousins and Deishin. Nishin Leorchin Susan there. Count Beshi. Dachgrafte Chonnacht ag Grian Canaso Cuniste agus tá Generator Gross Doherty. Nis Shanta Gross Garstach Rish Chas Shatimple. Luke Marin Machfel Connor Sheridan. Noilen Brennan Chachan Keen, if I can chat Ross Cohn, a scene chin more scoop with Gaillimh, more Huston to some Resh. Donlan. You was called to ignition on Zackracht, as she fought to Glonrigan. August has boss a Gaillimh, Tivelgan Fork, Mahunch Staff Father, Jack Mullen, fought to Mullen, Tashan on the Bach, Mullen, Branu Joe, Ryan O'Callaghan, Mullen, Fatla Kuna, Joshua Fina Pusti a Hain, you more and Row Legget, she shins off Father Ash and score Glota, Fad. August fought to get Jack Mullen, Ross score fought to get. Agus well you're sure Ronnie let us a husisha for what I call the Gaillimh. Agus you're more in Spórt, you're more in Desha get a to free shocking for the Gaillimh. We should do shades again Sligeach couple shot nachin. Agus well Sligeach na spéidir a brano case phase lobby na agus dinna madwin ma deb on the catte. Cardniger Robert O'Kelly Lynch am shooting tam shot. Kelly Lynch and growth that good to Mark Mannion. Fargo one of those Chonnacht Donoi. I'm sure Lon to such a Kim Murphy. It's Corfinit. Gaillimh Goose had Pelle Wad ni saw. Ross Cohnish. Couple of cush game togi. Murphy reached. Murphy Spórt and Chin exam again. Years Chonnacht. Date of Mark Vegan. Hogan Sha Mark. Shnamal Hearn. Tom Grisha Lord did a. Ninja Lord the Shin. Agus Gaillimh sauce a bit. Couple score agus heb maar Shane Shaka Khulni Goma maar who say Gaillimh fik midlin did maar Ross Cohn Godas pulling just Susan there get taking check Godura and Rish that had to Godas again Crohi again score to again agus in tochtu kan fat Gaillimh agus in head Cooley Gaillimh kan all agus Rish and if definitely better like in the Greek ni more Nero Dion. Agus feckim lads cool talk in the Gaillimh. Cuir tú couple líróid an near tahin sin Derek Savage agus Jeff Allen. Derek Savage mar Wanistor, Jarna Fallon, Damien Dowd agus Ger Bradshaw ma. Agus Tom Healy mar cheang the coach mar sin. Idir fad ag gimmert le Gaillimh. Agus can se fáte ag biglinn síris lá na parke. Farewell to Homa. Continue. Hang sé intach leich fáin Murphy. Lanigan spráis níor dá díoch snáin agus rulis sú Conchin léitigh má Gaillimh. Tenta go das with Spórt a chothú. Tá seantan se mat díra. Fáteigh Mullen is a gitóg. Bhfuil sí taistil. Tá sí hairn sastan. Anscóir Mullen tí cín fáteige. Gan caite tína a déag. Agus Gaillimh go mór an cían seo agus go mór a gumport. Agus ráide Paul Henry Cantéis chlufe gunne uogur a dímach leis an tuchras a bhí glad sligi sa géadle mar chéan seo níte de chud gramúnaí snach agus níte de chud lábhar leat na Gaillimh a Gaillimh a gunsaí go má I rís bris a grúte déidir se bh grúsaigh Burtas Gaillimh grúte tam se chum Caslo mach fadla me glinsi fi an minúir sin donoi Mannion Marca Casa Shear. Mach fadla Ross Cohn a ríist. Agus inista Sligeach gimmers leis gusar sem reistil McLaughlinach. Ríidir se róghán go dtí se léon tiúnchar bheige ionsaithe na Gaillimh. Agus a Gaillimh gimmert a sábhín só. Chantella cubann seo scór. Fáteigh Caslo gur Casa dasog ní leis. Mullen Shear. Agus uair nela Ross Cohn leis Shane. Mannion
Eigentlich hat Louis Friedrich an Score hoch gemacht, der die Gasse Kastiviste. Kassen schon Timorisch, der Kastlo Verwerner. Der das Verwerner macht Vaterle. Monen ist geile. Kommt mit der Leroyd. Ach, da ist der Craobh Chance nicht sogar Row, ist mit Glinchi. Hier noch Callan. Ich gehe raus Row, even over Clay. Ach, da immer Guni, geile ist. Können ja anlegen, Kudulo. Park Lehan Isha. Dan is ook goed in de vorm. Je moet echt eerlijk labellen. Season heel toesmaken. Harroy voor een Derek Savage. Dus Lanagan kan Louis staan. 40 van de guy weg. Zijn koon nog niet. 40 Ashik Thompson. Lanagan Thompson is dat dansje bij ons gansje. Ilin year. Goed Shishin haar Sastan. Tashi Shin Cloter vader Thompson. Dan is wel één wat de gewoon is guy. Ngargan cool. Dat je rol haar Sastan. Agus náide de agus chuúna de caite gangaí nó leisingaí is anscóir lei sin. Chúil sin anna chuineáil suas sin ceistile. Ceann sin a géalú a Carden tá agus éilíonn si bheith James Donlan. Is rud smú beidir clíochtaí seo deachreachta go séimh den líordáil gáile ocrach a chu brú. Pass down Jeff Valadar Costello. Costello did the game. Shelva Chonnacht agus Spórt the fucking stech rater got kicks here ton. Yes, happen go volka sha egg column Costello. No duka in Magrassos, Canon Canela. Yeah, ta in Magratach knees. Fair what a horn the god of it. Agus ní dónn bhfuil éan chud mú ag gaiile fós. Is Céadaoin and Céadaoin hit machas láva. Canar hína ach seachas sin. Ní iireachta mú scór. Sin McGrath giving counter bhfuil. Se búlsa fada agus bhfuil sí Harn Sastan, tá mai ceappa bhfuil an scór eile. Agus éon de bhfuil an scaile, mai deir mata sé dá Harn Sastan. Agus de good in the fornia, agus well ton of champagne. It's able to Chonnacht things to made him nor made gonna him nor shot Sligeach tahi a couple of great band and Nora. Ní bhín chola bhíon mar chéile agus beidir Dakar an tuchar sfead ríist. Chud James Donlan tastín rud a cíns bóban is goin na gaiche. Agus tastín scór rob go dóite, téin scór fáta go Luke Marin agus chathróg as botúna sin haink ó Ross Cohn. Agus ís gáil is sír compórach sin Ron O'Hare, Conor Johnson an lá chulaí. McLaughlin-ish le chuí láireach. Ní mór gró aige. Ross Doherty-ish tinta go má bhaid níos Ross Lewis san sin. Fáta acu ar easfad ó Kelly Lynch. Pass lábh mí mún sin James Donlan. A bhaid níos áirtlaigh a láimhí Lewis an Thompson leis. Nis mu ná brúchar Cian Murphy. Tinta go má Cian Murphy éadún Thompson agus fátaigh Jack Folan. Jackin-ish. Agus an neartspás an tíomh seo go fort baic an siad. Fátaigh Conor Heenan. Heenan. Níords tuc í siar aige. Agus gáile, well, tá sé a gúsáid. Séimh na níords go má níos tá spás os cóir Jack Lanigan. Jack Lewis. Fáilann se na pass, tíorann se pass fáile Mulhern. Chuoine Mulhern ar hain. Chuoine sé na postín tamse agus tá sí sin í hain Harn Sastan sin scór glóte chumá. Agus man tá gáile tá go chula hans. Agus tá na scórnaí tíocht ó choláit crothaí ag Lanigan. Agus well, rá chúlín déag is cite caite glog 8-10 duchreite ar fad. Agus amach sé gúsaí omóna bheith túrá go lán scóir denta cuasaí Peile duchreite ar fad ó gáile. Agus well, chuoinst tú in immerts teditíblíine Savage agus Fallon, níor mór ní sárna iad tugal scórnaí. Ach na Sligeach cuirtú scór, tasting cúpla can up. Marin, peidir go bin an fearrí fasa. Nabar dintan sin ag sin Canavan is corfinne, dinta go má aige. Agus an kicksír grúte agus ríis Lewis a gáile, Ross Cohn. Fólinn níor se. Cínti meach sin fel sin chafáda leis a fátige. Agus choláirt dinta go má ag gáile. Glinchi.
Shane Canavan nish, agus Amage Spós, agus in Niúd Chamach Falle, Costello. Stucky bonus, agus Stucky Maroon or Costello. Dent agus Costa Galling a Kieran Mulhernan, which a non-score lamp shoot. Fat a Holostach a Gittog, Tentagma, Fatadashik, Sligeach, agus Fatadashik Reno Callahan. Agus Harish and Tashtu Shelever, Neil Gairi Low, Eilumachas, Limmerstern the Gaili Versach Scuppy. Agus Desha Gaile Philishir. The Numa Martian Focky, Ein Khuni Dig in the Fornians on Rain, the Sulashin, Tanria Gaile, the Shalordrach Nietzsche in the stead of Natadamari. Connor Johnson, Space Jashin, Holoch and Keen. Rastarty. Agus Nyland, got Moran, Irochteg, Nyland, at a Goo Gazisha. Next, Bezganos Shasosco. Gerolin Placas, Thompson, as well. Fall didn't take Matthew Thompson, we shot him at the Lidach. Beginning is Oran Thompson, Oron Nyland, Crew Rodikins, Angus Falkasha, Chance Egg, Schligach, let's score, Angus score to Tasla Godot to Angus Luke Marion Hawks in Hunchop. Lead one for Ticket Merchant, Angus Fichinumad Kate. Can't bullet on or the Marin of Tashishin Green, Angus Gorvi Taslob, paid a 40 galon Tossach. Conan Emmertig is Keanu kicks here. Score, Hastings in the show, Cligach. Harish, Anes Gaga Titamachashin, Ross Cohn. Sligeach Farrar here, Masna Cooley, feel like need the Bruce Sosagus. Cannot titum is your last stone, Godishas Gaidla. With Gaila spread up. A Glor Belly, Gohard Munshelv near it. Clinchy, Tasha Lodged. And slash game shin again. I'm a cone, Planoch and Keen. Mannion, I guess. Eshol Sastangus, Garnish Hold Sasna. You just have Fecky on Viniken. Downchin. Haslovic Dark Costa on Yank on the Sora. I let you follow Shane Canavan. Versus Kyle, Bullafy Hele, Angus Raytor, you know, push game like this. I should think Kader, Nachrain Lewis, the guy. Shana Harlings. Angus well. Schlicker sauce to couple score, so the main Hammond. The Goodin is in the phone, 8 to my Focky. It's a gate lap. Angus Tahi, lads, when you're different and Tatten Jakarta. Extra Hamin Chalaza. Eli Rooney. Tushachama. Dylan Walsh. When you're different Jakarta, reach that 40 dash at Gaile. Angus Matthew Thompson. Lafemri get Hannah Hain. Ross Cohn. Angus Garnish could mile already. Angus Mark Mannion. Bertus. Garnish TV looking forward to making it. Feckin, Mulhern, Clonchinoch, and Year the Sar. Ian the Carrasco, Matthew Thompson. Nish Murphy. Taki Mach. Murphy Connacht. Lachuli did the Gama. Murphy Fosiki McLeish. Heenan, that's Bossa Heenan shot. Kurtu Kuna fought to get. Mullen, seeking fought to Chalan Caru Canal. Tosha Shinadish to get good Jalofs in there. Kiffin good. Jack Mullen, hit a keen fought to get. I guess I should give her to that was her father shot. I guess I'm born again, Hooding Dick. Made it to guide. Ach, tak Lor gonna score in the techt on Huberta. Heen Hennigs McGlinchie in it, Lorna the Park. Hol heen pull it again there, Agus and Chin and Spórt of Rahu. Angus Ethan Carden if as Gnohi and shot through and made kicking him off that hook again.
As a Sligeach mar sin, Chulchan Cín. Sligeach cuairtú bailach Cíns, na ghol agus cúpla scór am siú, Sligeach ríist in Glumáge. Donlan. Tá sé compórtach Mark Manne eáil tíobh sin ró. Agus me Cluiche agus chéad mar déag ag Gaillimh, trúir mar déag tíhir gan lína Cárthach cúigach. Tá sé gaibh ró, mar tá Sligeach bog a róháil burt cos nar sem leis a Gaillimh an dá híomh gan stúa. Agus decrachtaí inseo ag Sligeach tógad se se le Ross Doherty. Caiisiad luas chrán, tá sé faoi bhrú. Réitear nach chutáda míchar leis sin. Agus fearns ar mórna le duine ag réitear Michael McGurr go dtí as a glufa. Córa má. Johnson is an lácholaí tíomh leis tá O'Hare, fáte go O'Hare. Tuair sé leis go Johnsona, ní hiúra, tuair sé chafáil an Island, seansa seo ag Sligeach, péad mar sin an cúla ibrú, fósaigh mar ló, uisiúil agus bhúil se fear Sligeach ceapin ar achaisteach. Agus bhfuil cínta bhfuil se fear, bhfuil se lántasach Sligeach ceapin ní hen Luke Marin a bheannach. Réitear an Cárthach cúig tán, ní dóla méach, chéadú go ráile le Sligeach tí hir go lína cosanta na Gaillimh. Agus beit go se Skirteberg an gáinseach cínta ceapin go bhfuil se fear Sligeach seachas éon déitar se héisihil seach a gúil. Agus ní bheith mór an go bhéiteach éim McGrath duine fin gáinsin. Cárthach cúig a bheits an a gúine na Gaoiche. Agus Nyland a thugus an gáinseo. O'Hare agus Johnson an Thompson ó dógus sí Chulchan Cín agus siad a chrutha an tíocht sin ag Sligeach. Tá scóir se testal ó Sligeach agus fear níomh muide. Nyland an bud go háard ach níl si crín agus bheith si ar dheis agus ar fóraí. Sin Péide chud mú ag Sligeach agus déironn sé sin beit na seansin a gobneach ácha an scóra a cub chamá. Gaillimh sí cín déag. Agus se fear fo ceann cub McGrath. Machad an tíomh líne. Fear na Gaillimh Thompson, téidir se bheith an héiseáil níor ar leiseach. Bhí sé gur cic sleas a bheige, bindal an hímpel ar glún. Fear Warnach trá crucht na Cárthach, hína de go dtí se fáte aige sa gríomh cháchúlí neo. Captain na fórne agus fearta gimmert ar sa fad siada. Mulhern, Kieran, the spons pás aige. Go Jack ceann isteach reganín roáard an Thompson. Ag Mullen, well daibh chuir teile go Jack Mullen, Joibrin Canchin. Agus péidgamach Mulhern ní sábéidir scór héin ógeal. Fáte ag Ross Sligeach, tíobh seo Robert O'Kelly Lynch. Tráchtaire eile ag gimmert cuasaí omhainna le Sligeach tonói. Timmer neartta cub Gúrsaí Peile má agus bhí sé sin ar fanal minar Sligeach sé bhaid níos áneas fáte ag Sligeach. Nes bhfuil sé dan an luas sin nach chunealt ag deas a Conor Flynn, ní mór an feicean go Flynn. Ní sí sin críne pe sí contarteach ó sí sin cuníiste tá faoire an glantamach beidir uich. Conor Walsh an ceann seo. Walsh fós gimmart leis, clicear cúig dáseach agus a glanta suas a réitear gur sé mí máchan hain. Ach bigan níos áig Sligeach. An nuair sin Conor Flynn san éir ach beag na raibh semach go Conor Walsh. A cháil me fós le gáil gan a chá scór fáte go tí cín déag fáte Gaillimh agus tá sé lua fós a glufa ach hála go meach chéad a scór fiúna Leathcheannais cinnach ceann péidir ag Sligeach le muí nuair tróp agus ceann péidir go Gaillimh beidir agus déach an clufa se bh hart fáte ag Lonergan. Lonergan go deas fear na Gaillimh fannacht fólan. Spás cruthaí ag fólan go deas chofáil le cón. Cón tá luas faoí fágad de fear Sligeach agus spáin sin na sáil gorónna O'Hare. Agus James Donlan Canchin isteach fáil le Mullen cosans bádinta ag Rian O'Callaghan. Callaghan mí isteach na sé Mullen ó for sin cúpla scór. Sligeach nis began níos áir le cúpla nuaid fáte ag James Donlan ach níos pleacha damta sé. Plean sé go chun cín ach do go leor imróí na Gaillimh an. Canchin grúte Conor Flynn began níos eicolaí. Nyland. Tá dearcas le chune súil héar Nyland tamar fad. Nis le Dylan McLaughlin. Tá sin scór beidir inspróide go Sligeach an seo.
Luke Marin. Fadala Conor Sheridan. Graham Lodge Fossick Sheridan and Thompson. Lewis Fossick Sligeach a Grúte Ash. The Ferals is Zerator, called it, Fossick Nyland will cheese at the bell, Craobh We've Rua Coslow, Fossick up to Nyland, Stafford Kelly Lynch, Nista Shanta go Kelly Lynch, the cool and show will, to pass Lova, did a cool van Tor, August cool of Tastal go Dote, and show, Outligach has a 40 for Yere Conor Flynn, Ruben Drogo, that's the score Keens, Robert O'Kelly Lynch, a vision Kied Gramu, August Data Chateau for Hain, near hug, pass Sastach Fadler Conor Flynn, August Flynn, a Stasa Ghoul, August Zidach, Agus muid díra mi agus benach tíoch nua caite wan sin cool agus na champagne ráiste glyffe agus hastan cool sin Cligeach hastan cool sin an glyffe ach tá sé tééis féúsú le cúpla nuad níon dófí sin agus tíirech budin leithú a caite agus sin an scóir dearnach a bhééis an sa géad lei seo agus scóir cinnach an cool sin ag Conor Flynn bhí gáile hééis 3 chuúnin déag amsú sa géad le ach Sligeach an cool sin cuiann sé cínta glyffe ben ruíoch sa dár le ach le hama an seo glyffe Leathcheannais faoi fiche chuig go Chonnacht gáile an náid trídeag Sligeach híana dó. Tá fear bhla chun gáil bhil Lanagan as me Glinchi a Shanta Chool and Chama Huncha Passas, a bit of Dastage a cooling for Tige, Fi Shanta Chool, is Gaillimh Collier, Shelvin the Euros and Thompson Ross Cohn. Agus bí ceach mar scór an seo a bhfuil ag Marin tá sé builte an áirdige tá sí socrín Harnsast an botún a meas coolí tá dáse ban an seo a cool bheith Gaillimh Thompson isteach a fada leis an líon lán tosach ach an cáin Mullen Costa agus Mullen Harnsast Jack Folan Connie Seamus doing club cin le Paul Conroy Gaillimh a bótal immer an sí sin crín agus tá sí sin Harnsast tá sin scór all in your midlin Tá Ross Cohn Cohn go das, bullen se sus an éir go tigann se go dúra an ríist a tinta go das aige Craobh Spórt a chothú Tá seantain se mat díra fáteag Mullen is gitóg bhfuil sí taistil tá sí Harnsastan anscóir Mullen sí cín fáteige fáscin mat an Nyland Stafford Kelly Lynch Nis tá seanta go Kelly Lynch le cool an seo bhfuil tá pass Lova did a cool van Tor agus cool a bhí tastal go dóte
Dóir ar Borc mar sin agus Gaillimh an cín ag le hama ná is síte le hína dó ach Conor Flynn se gúil sin ag muidir réon áú dinta ag Sligeach. Dóbhúil go dtí seo. Agus ceapú idir níos ag Dylan Walsh tacisteach le muid céta tacisteach na háteach. Dylan Walsh tacisteach agus eisiau gymryd na cúlathe. Hain sé steach yn tatan siarcaiteach yma. Ach bhfuil Sligeach an tógáil ar a gúil sin feic mar linn. Momentum aiste fátig náilean is. Ross Doherty agus Tom Breathnach sin láidir agus Mark Grúte agus fátig James Donlan. Nes ní can sé isca. Cúpla scóir feis ar aiste glufa. Boltige agus tá sí sin an áir dat níon sí crín. Agus imi mú. Agus is brú ar chulbáil na Gaillimh im gra a gúine na Gaoiche. Mar gra fada. Machad dro Murphy, ach ceapar sé snig Sligeach, an rí cynasca Leathcheannais fátig Ross Doherty, captain na fórneach, botún dinta gras agus tá dánseo bána sé ganseo, a sí fátig hínahin, Casanta siar, McGlinchey, tá sé láidir tá sé sciúpaí fearréil do húma, bradar luas sin deige, which an ná kick siar rutal, ní idir a réitor, inta gmágin líir chumach fad le hínahin, when í chéad scór Gaillimh sa dáile, níl cán, cwrmú acu. Agus an réitor scuile sin ganshin, Michael McGurlach, dinta gmágin, Godísha agus Sligeach agus botún dinta Cárdan, fátig Lanigan, chul hímpla Ross Doherty, tuirse beidir Doherty, gramú má dinta ge, agus fátig eisiau rónna hair, agus kick siar. Ní smú luas le Sligeach sa dáir le tastin se, Cárdan amach fadile, Dylan Walsh nes agus spás amach sa hór, cos a úra ag Walsh, agus a roll ar chos an náirde agus ag gimach leis fós, tíbhir stiro, níl pas anchrín, fátil eisiige, uí Walsh eisiau, seantig Walsh an tuirchú, mo chuinn sé gimach, Walsh, tarn te líorid a chaflocail dinta, agus an tam sin Ross Cohn a bhíon, agus nuair sé siad Gaillimh bhíoscail sa suas mar sin, Sligeach a tíocht ar eis, agus Gaillimh beidir gur scór le iad san na Cluiche, bud eisiau an agus tíchúlinn déag fátig up, Han tuchar swadnis morcus, swadnis mu funny gligi in tamsha. Dar Costello, Sheer Brian Noon, Tamagrat Takimach Zagul. McGrath, oh, conscience sus in here. Agus Dar Costello, hek bachin vrú ed, ach tá. Agus believe McGrath, yen kick passes ar chosha, a kick Cheriv. Shot Favorna. Hold man an ngúise den jog se ag mar glufe. Ja cheannis in áile go mar pen goilta. Gunne ilan áin ach mar húnsid. Hold nach mé in cean sin pulse. War a kam Costello, dat go asnis as tú se vit as Gaillimh agus chance go score am shúnse. Á sin gramu all in ríist den tag Robert Kelly Lynch when you hit Thompson. Ja Dylan Walsh vian. Denta go mag Dylan Walsh. Agus tá sé hééis Lewis a chuir glufe Dylan Walsh in free. Doherty dina go dasnis, Spás ag Conor Johnson. Orthin seach ligan, tugann se pass láve. Ach ag Conor Flynn, fair foot an cool. I bhain drogel leis bula faoi, can sin contarteach. McGrath at the Martin to Gamag McGrath. Ceannas Luke Marin. Agus passach fáda le. Hína hen a Gaillimh agus tan clufa oscailtinis. Manion Slaunuach tugann se passach fáda le Thompson. Agus Thompson spant na sála. Grabbar Kelly Lynch. Thompson skippy. Tá Kelly Lynch a hen skippy. Fós a gima pass tíbiste. Fáda le Colm Costello. Costello le Horan. Costello Harn Taston. Tenta go deasige, tá Mark fátige, tá kick siar fátige, agus nis ceann le Horan. Agus a chéad scóir a pís fáda i Gaillimh. Heb een beetje Jack Mullen voor een kant hier nog.
agus Ethan Cárden agus an ceann seo. Fáda a Cárden. Grúte go má an tam sin Conor Walsh, tá í stas a glufa. Conor Sheridan. Cíine go críochna, go neach a gáineach an cínta géchlufa in na fórne seo má an Sligeach ráis. Nes dimi stille sé a Conor Walsh becin seo sé James Donald fós gimot. Donald a pass Green a Titty to Robbie Kelly Lynch John Nighty. Und fair the guy with Titty and Yee to the rater. Which Sligeach not score I'm sure shot. Was the Sline go hard as she shin. Harren Sass on score to Asik Sline. Agus score da Sligeach. Agus well to ready Chéile. Tá sé tíocht an aiste glufa seo. Agus Robbie Kelly Lynch fi míordas gur hit shot. By Paul Henry. Bána seo clicky sauce leis an tús gan dóir da seo. You know, trí mar sin le náid a cards ag tír a chúd me caite sa dóir Má gran is fáda nóir seo. Ach a dóm a Glensheen aina sí fi rútach í fáit an tam seo Ciarán Mulhern. Nes Ciarán Mulhern. Tíb leis da Conor Heenan. Tá dáintear ban le seo. Dit a gaile cool am siú maidan siú gerta. Fós a gimot. Fála Costlow. Costlow Sassna. Will she Sass a goal? Tá for yere. Fáte gaile. Agus cool dín samar críochna Jack Mullen an nuair tháinig fear cligíisteach. Ach béidir. Bhfuil a réitear gáilisteach. Michael McGurk rá. Chuir sé sa Garnóg. Agus well. Seo cinenne olbúr mar tá cúlann seo gáile. Deachar hol goach Sligeach na tíocht ráis. Costlow a chuir teasna. Agus cheapain go mbeadh cúil ar neamhnaí agus Michael McGurk. Ará chuir sé. Gur Jack Mullen is this a Garnóg mar sin an cúil ar neamhnaí ní chúdann sé agus fan an scór chéanana tríle náid a Cárthach. Cur cinenne nach sa glufa. Bhfuil Sligeach ná brabach bhaintas. Chun ní stéig Dylan Walsh. Háréitar á go níor dí míach. Ní comes a sin kick amach, cheapain. Catha. Onna dí tíobh suas Sligeach an tíomhar an fork. Kick séirtán seachas kick amach. Well, tá mar an réitir beidir díanad, bach sé rog a gatha se a chaibh suasach. Leanna mu a Droch fast an sinnig dí fáit an tam seo a Ciarán Mulhern a ríis, Ciarán Mulhern, an an lei scór am sin seo gáile. Ní bhfuir sin cool. We should pointe, pass hard. Fáte ag be Glensheen, gur a casad a dasóg. Tam sé gur casad a gitóg, mach fáil a Lonergan. Lonergan leis, agus in rion faoin seo. Tenta go das a gáile Spórt Craobh héin. Céimecht an sin tá Mark Mannion lena Tháinig Mannion an dá scór fáte gáile sa dáir le seo lena Doran ach cúlann sin fád Mark Mannion. Agus ibre fici hían Eli Rooney tíochtasteach an tuga Sligeach. Agus fáil go páirt nimmer tá James Donnan. Rooney hainkisteach an teatan Cárthach amach agus a deimse scór fear an níomh muide. Sin ráscór fáte gáile gunn na Gaoiche. Cárden builteach fád gan tam seo. San éar húnseide, ú sin bhúsaid Nyland níl fáte eise Lonergan. Agus is se Costlow thurs leis léiread. Grúil mar fin ceann sin, tí mo go níl slatas fiche. Agus híon tugal nimach am leis ceann sin agus grúte leis an tam seo ag Dylan Walsh. No mas intig Dylan Walsh with a buntasteige. Agus Sligeach gur luas faoi. Kicks ar cín san tam sin tá de réitir. Agus áid an lad Sligeach. Dylan McLaughlin. Fáte ag Heitley Nyland. Nyland Breathnach an cín í mór an ráige chuil Sassna. Ross Cohn ríist hir mar cosantar sam leis a gáile. Fáte ag Sheridan. Sheridan casad a dasóg. Fáte ag Nyland. Stal Nyland. Dáintearach. Ceann builte ag Marin, bhfuil sí breanú craint, mae cheap a ghail as sin scór glóte agus an scór, bhí sí sinna tastal agus tastal go dóte ón lad Sligeach agus scór das ag a lán tosach agus cuine lo och gúlín idir na fórne. Nína me caite Ceann sin go deasa be gra agus úsas in híine na chorp go má. Agus tá gáile a gunsaí sa dáir leis seo gunn na Gaoiche.
When you're a lot of sin slash him all in Chinna Kieran Mulhern, Fos again without Mulhern, to Costo Tivas Reached, and you has to Shay, Shin score and lay, score all in, like Fair the Craig on my locha, and Dora can't fought to get. Because I shouldn't touch to go haul in your father get. Because on the Stach and Chop, Mark McDaniel, Céadaoin, that's Conor Flynn. McDaniel, have you round the Ganzi with the Céadaoin, Farrella, it did it, and Brian Chikate, Gunny Kildara. Because Conor Flynn, for Cluiche. Esh na fága Port Nimmer, agus na tosaí Aistigh Sligeach. Carden, Cam, Fada, Bulan Cheshin, Cussa, McDaniel, agus a Díortach chun Parke. Fáte leis, nus a seanta go bhriansaí. Nyland, Leishéin, Nyland Girlstach, Tíbh Stinlín, Cearch Cúig, Stoppín sin ag Mark Mannion, agus Anna Bidint ag Mark Mannion, chuir sé Stoppis Lewis, a péidir go seanta cup. Fáte Dylan Walsh, Walsh, fanat le Cúna Fáte ag fear, Cligí a Hurca fear na Gail, bheith gramú láidir in sin, i Ross Doherty. Agus we, my happy gur happy the Doherty gur Ganzi Dove shachas Ganzi Maroon bhíán a rolling. Ach by kicks here, Éasca Gama, agus by Shane McLinchy. Cholisteach a leabhar an réiteoir an seo. Agus seanta go an bharna sin leidú, uair le. Agus corta bríomh is an, go Fairlaw Parke, na Gaillimh agus Réalta Huma. Agus an Conchin, I mean Harrison Tassan like Marin, Russian Barna Lloydie. He had a keen fought like Marin Gazishach, ni Lore. Well, lads, Hilligin on, couple of score, as Céadaoin am shooting at the Tassob. McGrath. Conchin later get ass, and Tom shot, Keane Murphy. Murphy Glanagan, for to go bit gash to, Unad. Glanagan Gooney, and the Chligenhus. Fatla Murphy, Tom Murphy Tiert, to tell Lewis last of week, Ger Costashnach. Heenahan, agus Gaillimh Gusa, 7 years ago, and Ashik Heenahan, and Ashik Matthew Thompson gets ass, Shin score 4 in all in your Gaillimh, agus Connor like Matthew Thompson, seeking for ticket. Ach, tinta get ass, agus Coolborn the Gaillimh, Aim McGrath, Walden Chechama, ach, Gaillimh Gunny the Greek, full scorny, Edadel, Gadisha Sadarda, agus Chahara, Shachs and Coolchen, Gwyn Veronish and Tiltig Mahakub. Nyland ish. Marin Tivishte. Mon Kuna ag Nyland Casa Shear. Eli Rooney. Tintig Tassi Rooney. Nyland Tivishte ro. Nyland is a Queen of Chul. Tanyan Chat agus Ashim Bull Tarn Saston for yet. Angus ag Long Chul na Gaillimh Brian Noon. Turban Pisgan Nyland that. He had score 4 Tegason. Scorny Sirt. And Daw even Chach. Sligeach a Rolfada. Tá sé de Gaillimh scoring chma. McGrath Ishel. Sin kick all in McGrath. Mafala Thompson. Thompson is that Spórt and Chug Jack Long like Murphy. Kane Murphy. Be sé gur costach le dasog. Bula sé gittogi agus in the free to Harn Sasson. Agus into Dasig Murphy. Kick pass a Gaillimh agus Harn Sasson agus sé diffirt. Sligeach a Bruce Susa get kamach. Tá sé fogel acri Spórt. Tí gan custom to sin. There was a target, yeah, balloties and door, yeah. I remember that it's Dolchan Keaton in the Gaillimh. Let's come on, Siglyph Canish Danoi. Hanahin, Justin Chugging, Siglyphishin. What did Thompson reached? Couple of Kush game talk again. Dowsa Big Das, Tintige. Nishlish Kushna Broge, Staffada Murphy. Murphy Gooney, Riach the Gooney, a Gobber. Johnson again, Chonnacht Murphy. Queener score hain, or one she shinishtin, Yana, Beshi. Head in the free to heave love a dish. I can hear to get to a free or either Schmidt. So scores a Gaillimh. T King could have moved a cover fad. On score the Gaillimh, and kick all the Gaillimh Gadisha. For the base of Radina, a cash too. A couple of Schachten. Well, that should have flag hurts green Serena and Nacht Gadisha. Tá mí be sé difriú má í lóbh fád le Cluiche Canish a gúine Ross Cumann. Tá sé de gí cicin amachcha Ligí sin fáte glána gan a ríist. Counter bulte go hard dí sin na casa agus am cheappa
Cluiche Harn Sasnan, Vertica, Muir Tivlina, Muir Cool, Brano Kele, Achtoshi Shin Sasni, Agus Harn Sasni, Thompson, Kierikeen Fortige, Agus Welta Captain the Fornia, and then the Keen Tigul Galia, Ish and Varnish and Vedur, when I get Tegulin, Agus on the Stach and Tivel and Forka Galia, and Zachary can Tisha, Acha, every Fiketri, Chef Film Matonacha, as commonly Vanilla Timor, Ish and Stach, not Jack Mullen, Jack for Kierahulin to Gaila. Agus fearní bhainile timór filmachta nach cháúlí ige godíise agus an hoscaide canásóla cúpla seachtain ach tá neart action a bheith nile an bhain leis an seilbh aáil mar sin deagúlís na fórne Sligeach chéana sé Gaillimh 9 agus Gaillimh comportach Chahara Snig Ross Slain and Thompson Tasting cool leis Sligeach near Dofree Count your bulte Fáte agus beis mar sin an Shantar Honsha Mark McDaniel gur rud cinn ro kick sér grúteigech Fiú agus chuna dé cáte agus fáci tá rud cinn difriú beidir tastal on the championship on the Elter Stach with the Fiche. And now on Barrett to Stach and not with the 3 Conor Johnson. Marshall Sligeach at Shield with the Kings. Kicks here. Extra Gach Rasha Tebwinted. Tá Gaillimh grucht an dar leis Cé go tríd gimar gúine na Gaoithe. Counter Bultig Marin an áir dá tá sí sin Harn Sassan scóir deasig Luke Marin agus le fér a hó tá sé héis chu cín amsú as in híana seachta fáte acu ach ní se fáil an nón cún a choríide. Agus é McGrath Ísisiil as an fáte as denta go ag Sligeach an Tamsinach an brise grúte ag fáte leis ag sé Glyn síríist titan sé a talla agus fáte leis acu ag Sligeach ón Barrett a tíocht ag isteach Marin agus beidir bheith mu Marin tiachtamach ar a dahad slaat man inéon sile bhí misteach fad leis náilindach an tá versus dáin séir Sligeach a passa ag chéile tí stigan lína 65 chéin Decker saoú an éon a chol feice linn Sheridan fágan sé nach fáile Tommy Ross a brúchan cín Ross Ellen, Tam Ross Doherty, Drossolo Ross Doherty, Flairligi, Crampa Canasso, Gustan Huskid, Gertin Chuckapney, Tommy Ross, Spórt and Johnish, Conor Sheridan Branu, Gaillimh C. Shear, Spórt Sheridan, Shinachas, Shin score all in the good tug, Agus Tatson Tillo Shin, Sligeach, Kate score Forte, Cárthach, Gaillimh Law Park, Sligeach, Agus Shin Schulte Gadasig, Fair Gaillimh Shamroge, Agus Chéidir le písa ráscóir as cosach a fáte acu. Agus sé Glyn sé hain cna súil ar heann na hoscaide. Tá fór sé mór agus tá sé an chrúil compar le beidir cos na parkta vís na láid sé gimmart le rin seachtaí rud mar don óíoch. Gúin tína vín se chrúil scipaí na parklín se dacar an na tanan. Fáte Robert Kelly Lynch. Conor Walsh. Walsh rís alt sasta cuirtú cúna. Fátige ag Ron O'Hare. Ron O'Hare and Luke Marin. Luke Gear Costach a dasog as sin dintige, bulte ordige, that she tashtil, but she shot Don Cherach at dinta exeska a game McGrath. He's Kay will Rishin, all free. To come out McGrath. One Hearn Sher Gaillimh, all Hulin Fátige, to hear Stin La Hain on the Ella Etf Suska, the Champini. Don Cherach Ganchin Roscone to the Gama, to the Armag Roscone, and get Brandon Lewis to get Dog Shafar Clicky to hero. Agus Cone, Horrorfinne, well, somebody even normal Taku, Techin Keen, Fostic Jack Longan, Farron, Shespalach on the Gaillimh, Lonigan, Cassan Jay1, we have a score ace, get a will of Lonigan, Ta, Agus he Shin Schulte get, then the Kitog, you were Shin score Gazisha, can't fought in Shagget. Agus if the Fikito to Stachan Jug Ligach, the Oren Hart, Agus Shappinger, Tommy Ross, Atal Gertie, Esh in the Shul, on Bark, Martian,
Bertolina Lawn, Chúl, Ashtia, agus Toki Mach Sligeach, Conor Johnson agus Tommy Ross. Agus well nuta fiche cooling Gailte. Dó séide go rúgáile le dói cúpla seachta nach in. Mark Rútig Ross startí cúpla cos céim Toki ag in í ach fágan réitear scríonn se leis. Nes Dylan Walsh, Lewis V. Walsh, fós gimocht. Dylan, gimocht leis, Chonnacht ceáint na chasasteach níl. Agus hasta beidir cos céim nú róil ó é le na héana hocrú. Ach Gaillimh fós compórteach ná de fiche le héana hocht. Na gúlín idir na fórne. Grab bullin na kick amach an ísisiil. Agus an réitear aga sunk sa dream seachas éimar dillin sin ar fearna Gaillimh. Agus fearna Gaillimh tu a couple second. Cúis na bróge, you're dálinn sin, mach fada le Thompson. Thompson cas an imir te Gaillimh agus Spórt an treig fin matúnacha. Fin a cas ar yesh. Dúir sé fin na postí. Fin go hard, bhúil sí sin crín, tá sí ar yesh. Ag fin matúnacha, beidir ar seantaige. Húir sinach, couple cos céim eile. Lewis Intach agus Cormac Dasig Thompson agus matúnacha. Agus Gaillimh tuairte steach na honna dínis. Agus ifir a fiche teasteach go Gaillimh. Sna Dahi Kilcommons. Náid Conor Heenahan. Dahi Ferrell a bhí gimmert ómáint chumá ach Dahi Lewis lástrach faoi. Drar leis ar fenn sin sin na Gaillimh an dá fenn fer rís blianta. Agus Conor Heenahan. Sin fer anchún teasteach go fer as réalta thuma. Ach Gaillimh fós compórteach ní gúnich an cín. Sligeach all fádach a sin déite Gaillimh. Agus amig Thompson. Ceann sin bhí ceach mar sin fearr ligí tá agus Dylan McLaughlin chá léamh sinach. Amig Gaillimh sí siar. Agus ís Roscoe seaasa leis sin lína ceach góig ach le féimrí ag agus íse. Tá mag Costello. Agus fearr ligí geall síos a líras réitir rá. Kick service an Robert O'Kelly Lynch. Fátig Mark McDaniel benúta híró, fecinn se Lanigan. Tá se líras fáil le Ross Slime agus Ross Doherty. Curtú Nyland. Agus kick sér grúte. Nach réitir rá go gaisiad áil siar agus tam gimocht ar na Champigny. Gaillimh gur áit bhaint mach sa glufi Canshnai Ross Cumann. Well, heappa man darú mirrors in seo. Ní bheith Sligeach cuairtún trí cína sa chéad dó ag fórne difriúil. Ach éocht an héana bhechan Carta Brí. Sponsor go Matthew Thompson. Ach seo mar na cuairtú a séú faointe for se sé cín gunne bhuió. Bhuió chríochtna ar bhun an tabla. Bhí sé san gimna Leitrim. Marin a sin pután an áard agus ní bheith sí crín agus tá sí a híomh le deise agus úintí nó nach rudíáil Cárthach sin na Harlínteach. An seag Sligeach beisiad cínta gur brúdaí ar banal sínsir don agus. Sligeach tartá ar chur an talsan an díile teisteach go Gaillimh agus Derek Savage gúsa de panel. Ag ifir a hochtig Luke O'Connor ballach an Gaillimh cínta céalt an tíhile. Helmut Nimmert agus seantain se beidir Eli Rooney. Rooney go hard, bhí mar scóir Rooney, tá scóir Dasig Rooney. Agus bhfuil beidir gur seans ag an líoir sin hurt leis níos fuide. Se bhíad a hochta ag atá go Gaillimh. Sna Luke O'Connor, Jack Folan a fágáil Páirt Nimra. Jack Folan and 17, Corey Coulter replaces number 7, Mark Mannion. Agus Mark Mannion a fágáil Páirt Nimra chumá. Agus bhfuil bí bindal an there tan na hoscaide agus bhíad a seachtaigh Páirt Godwin is balla bhuilean. Mar sin an dia ar lína leachú na Gaillimh. Séna bhfuil mar sin fácaí Gaillimh fós 8 gúna chun cín. Agus éim mar ag fada. Tenta go más an éir an tam sin na Conor Sheridan. Has to tiile ó sinne seo ó Leathcheannais.
He's Miles in Europe, Fottig, Dylan McLaughlin. Nyland. Tá Ross's line, Leathcheannais, Neil pass, Achrain, Fottig's line. McDaniel, Pedro Sheffield, Posti, Spórt, Craobh Peile EirGrid and Fottig, Robert Kelly Lynch, TV Stig on the Posti, Scorele, and Varna Leidige Shackin. Agus Beidid, will chance Fosig, Sligeach. Chonnacht Gaillimh Focki. Agus Haldach McBeidid score one of the test in Chonnacht momentum of the shit go vegan. Father Heincheg McGrath, Ashanaki Kamachig McGrath, Shanwa, kick the Machashin and Gishin Grutig Mulhern. Agus Tonki Fair, the Keg of my Locha. Tama. Matthew Thompson is fair. Warren Tráchtaire na Cárthach, Captain of Forne. Agus basic guy, but I should not be a couple of the ones can lug and shot. Agus in beginning momentum, we fought take Sligeach a Lidu. Ryan Noon. Kilcommons lauded, Cárthach. Godwin. Farsalar Leathcheannais. Nick and Challier tapping it in Connacht. After the command grass cone. Slash game all in the Thompson, Costello, Ashin Cormor's asset guard, that's a chance to guard and shot. Scored Tasik Shirtu, which is not Ashin Shirtu, Ashin, which he heard Tassa Neil, and Conshin, Luke O'Connor. And if he's had a second, we'll check it. Nachher Shikrinach, Cormor's all in a guard. And it's Luke O'Connor, Dimach Lanirach, and Cormor's to guard, because he's Roscone. Idinish, Elu and Guston Torch Eska. Dylan Walsh, Jamal Lodds there, Walsh, Farrell's Zerator. There's not since the box to attack it and Gian the whole free shot from an island. McDaniel, Chonnacht Mark Kogach, Shabeda Tiv Moro, on Breathnach. Bartakinu, a pass over to Haslucky Soos, Fortilashik, over Kelly Lynch, Tivlish, till Conor Sheridan, New Irish, Tour free, and Conscious Bultze, and get Bultze Harn Sasna for Yeda, Egili Rooney to score, Fortig Rooney. And well, Sheikh Rooney into the Fornish. Agus tá Céadaoin go léir. Ní dúg mé méid ná cúta gorteach. An féidir le Sligeach beidir cúlóil. Geargus a fáte a Gaillimh agus fáte Luke O'Connor den go má fairhálach le Gaillimh. Go leor peladói maithe frísig bailach chun na Gaillimh rís blianta. Tá naí chuisiad grát minar A agus B mlíon amháin. Fáte Godwin. McLinchy. Costello, Farviona, agus Gaillimh, Peter Girva, he's Coor Milish Bell, Ross Cohn. Sligeach Ger Brusso Serbach. Tommy Gimmocht Cinema Gohanam. Michael Commons and Leathcheannais. Commons, pass Lava, Glon again, Fortilash Commons, first come to the Gabanchin. Commons kick pass, Edmund Stewart, Mark Grutze, Shannon present Lads the Gaillimh. Agus be Shanton shot. Ag fiú mar Connacht, fiú mar chun mú héine. Tenta go máige Mark na Rotal. Agus second íra Waru ige, Ránú met Fosa Gimmers. Agus an díile TF Sus go Gailach se da fiún. Ceanseach an Harrison Tastan ag fiú mar Connacht, mu sin ar Tastan áta sé sin glót ag fear na Nillan anscóir ag fiún. Agus in chéad scór fáte agus haulag a bin sin. Gíntar sé sin nás le Gaillimh sa Leathcheannais, Mark Grútige an scór fátige, agus be sé sás lei sin. An díile tíochtsteach an teagáile, agus ifre 90. Cormac Greene is cur finne tíochtsteach an nás Ross Cohn. An achla féimnig Ross Cohn ar fad, agus fearháin is cur finne. Is tíochtsteach an cóileach a club agus Ross. Siúil go forc, over an na gapal dintaige. Agus mu turn to a second force in Emerson shot. Carden Merchant. Macalona Park Hincha. Bish Erish Gutek, Leo Bish Gutek, Colin Costa, Matthew Thompson, and kicks here and Thompson Gutek, Costello, Lonigan, a Hogel Scupi.
agus airíonn Castló agus beidir ben áirseach is beidir am thuirt gon réitear an bleise chuir leis. Greeny, call 7 euros ag an chéadúr. Godwin. Spás an tíbhil ag an farcan as tan slua. An decan an leor siniciil. Chi fáte ag Castló. Cluiche, ciún má imí ag deir Castló go háile. Seo fear nach ciúnste Matthew Thompson. Thompson it's in the gas. Near the team Murphy and Concha Chonnacht. Castló. She's go Craobh. Agus go láid agus réitear aga Numa Cabrú agus ag Jill Malch fin jinan. Matíach tarnta tíocha númed. Sínú a gam chuúta gorta bheits an. Agus bhfuil seachcaín idir na fórne. Tá im McGrath idir an Conchach. Gaile, tuirtí Ruscamon. Heb go iad sairne bheits an glufa sinach feice mu linn. Seachtain ó de sairne ceapan. Ach, se da im McGrath. Se cean glótas a géad leach a ríis beidir gúsad sús na secondí. Agus fiche second go am chuúta gorta caite gaile a sábhín sóin seo. Ach, fear, orach lán na gaile bhín cean sin bultaige. Da she shouldn't attach to Ulchi Creen. Ach, she score into her father game McGrath. Paid the for ticket. Ach, wat cool body bit bro as again. Agus an tív Micha Gonzasog. Agus well. Didn't valach an ash because he father's goal but she sausage ganchin. Agus raw scores fick your foot Gaillimh shot. On action score like Gaillimh as well. When Germany's tuishkin at lady. Dirk Savage is Jeff Alnad. How look a mashit basic. Come on, a kick on lach. He's getting in Ross or different like ach I didn't take Gaillimh shot. But she dance sausage a toss punch shot through na. We're going in the champagne is going in top. Through day at a banner like if he came to go in Kildare or Country is done shot late take McGlinchey. Nishta Shanta Gaillimh better cleared now. Let's score Ellen shot. McGlinchey first game up past Lava. Gramu Lord didn't Hampshire Castló. Farrell to the generator. Castló at all and Numa Cush came in the Toki. I guess well Castló captain Tarrant on the chin. Agus McGlinchey you're passing to fishy snare. Agus in second are hurling Castló at tal visa ger Gramu shot Gramu Farrell to. Agus Raitor Michael McGirl on jobs into camera. Well the champion in Creacht nu kin shot Jill Walsh kicks here good again. Numa Dwan is Focky. Cash beter cool Brun Conscion Stach Joe. Eli Rooney a guidey, Hashin Gutse, Bishop Gutse, Extigach and shot. Holton Keen and Thompson Tarras's line. Sloin Ishil, Shasa Ghoul, well, Captain on Adog Shatig Rator. Or stop last the guy of our fad. I guess Captain Gadur, Sligeach free Ghoul and shot. Captain not Lure, I guess Cárthach second Focky. Ross's line. Gear Toki again. Country Bulse, I guess Bulse Harn Saston. Eli Rooney seeking fight to get in McGrath could love lesh. Gaillimh. Hold up, Slán Sábhailte. Significanish. We should down the Nora Donoi, I guess to get fall and Kiana up. Eduim. Clovinta Pelevin Chin, not the Cardinal, not the Céadaoin, after Shadai, Eros come on. Basically, you're at one of the shot. Bishop good to Gaillimh, RV go minute to go for shot because he shot. The right to the cantle, Fairligi, Cortabui, noch Lantan Doyle in this Fogel. Cliff Uskelton, near scoring the Intach. A Hariri Vigalia, Wadrin Keener, Galus the Cliffet, August Don Chamershin, Murphy shot. Murphy to land scored down the Ham, Sugalia, well, be too small get, Kirch Manget, August on scored in a Gaillimh, August Keaton Cheshin and Pua, August Shin score and lay Rodide, August Scale and Cliffet, August a Grute, Egg Gaillimh, Shit in the vase, a Glyphic Canish Hug Chonnacht, the Tershadai, Evers come on to the Champini, La Rovli and those Bultaku, and shot a Bark for Gail, and scored down the Gaillimh, not the Fichi 3, Sligeach, Hina Doyak. Tráchtaire, Wallachon Gaillimh Lanagan. Asher McGlinchey, the Shanta Chul and Chama Huncha Pat Sas, the Breathnach, that's the Jacooline fought again. Fi Shanta Chul, his Gaillimh Collier, Shelvin the Euros and Thompson Ross Cohn.
agus bí ceach mar scór an seo a bhfuil ag maran tá sé builte an ádaige tá sí sacrín Harn Sastan botún a meas cúlaí tá dáse ban an seo a cúla bheith Gaile Thompson isteach a fada leis an líon lán tosach ach an cáintin Mulhern Casta agus Mullen Harn Sastan Jack Folan Cónaí Seamus doin club cin le Paul Conroy Gaile a bótal immer an sí sin crín agus tá sí sin Harn Sastan sin scór all in ar fa midlin Tidig má Ross Cohn Cón go deas, bulann sé suas an éire go tuigeann sé go dúra an ríist a tinta go deas aige Craobh Spórt a chruthú Tá seantain seo máte díire fáteag Mullen is gitóg bhfuil sí taistil tá sí Harn Sastan anscóir Mullen tí cín fáteige fásci mar an Nyland Stafford Kelly Lynch Nis tá seanta go Kelly Lynch le cúlan seo bhfuil tá pass lábha tí a cúl an tá agus cúl a bhí tastal ní de réitor bhil Sligeach ná scóir am seo seo as a Sláin go háir tá sí sin Harn Sastan scóir deas ag Sláin agus scóir cúil am siú maidan siú gerta fós gimat fáil le Castlo Sasna bhil sí sas a gúil tá faoiére fáte Gaile agus cúil ceann sin builte ag maran bhil sí breanú crínt mai cheappa gohfuil as sin scóir glóte agus an scór bhí sí sinna tastal agus tastal sin slash chéimáil sinna Ciarán Mulhern fós gimat Mulhern tá Castlo tíblas ríist ní heastain sé sin scór an lei scór álainn ag fear na Craobh Sheridan na breanú ach Gaile sí siar Spás Sheridan sin na chasa sin scór álainn ag gutóg agus tatsan tiló sin Spás croí ó héin cuirtú cúna sin fáteige ó Robert Kelly Lynch tíbh stigan na postaí scóir le an bhar na leidig go luas a glufa agus danse mar sin mar fiúil an scóir dearnach amsú Gaile well bhí tús maige críoch maige agus an scóir sin na Gaile